sikhumbule kuphakameni kwinanda 88.4 FM. Mina esabatha mayibenhle kwabangcwele uThabo Sambothi lo uhlelo sikhumbule kuphakameni. Siyabingelela kwabangcwele. Sesingenile emthandazweni wokuvuka. Sabuya ke manje siyangena ohlelweni. Ngizama naye umfundisi uJS uMhlongo njengenjwayelo. Siphinde futhi sibe nayo umfoka amandla uSandile umfoka amandla. Siyabonga kumdalo osigcinile waphinde wazivusa nangalolu suku lweSabatha ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sihlangane sizokwenza umsebenzi wakhe uNkulunkulu wasekuphakameni. Mfundisi ngicela ubingelele. Ake sibingelele ngokukhethekile sithi imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele khumbula usuku leSabatha olungcwelise. Siyabingelela. Amen. Sibonge mfundisi. Namhlanje ziningi izinto esizokhuluma phezukwazo kodwa sikhuluma ngezinto eziyizimiso zobuNazaretha. Kodwa singakayi kona sisekona u100 years. U100 years weSabatha njengoba sihlale sisho sithi 100 years weSabatha. ISabatha lokho lafika ngonyaka ka1922. Sikubani manje 2022. Okusho 100 years. So unyaka nje esigijima phezulu kweSabatha ngalento futhi soloko esiyikhulumile njalo ukuthi sigijima phezulu kweSabatha. NgeSabatha edluleke nje sakhuluma ngalo isuka saze sayovala nje siyibhizinesi Sabatha. Kodwa sothi ukubuyela kulona ngoba phela senyakeni weSabatha mfundisi othi ngibo incwadi umuntu ohleze phethe incwadi iBhayibheli esocaphuna kulona indaba yeSabatha namhlanje iBhayibheli sizovula incwadi ka2 Maccabees bese siya ku6 iBhayibheli lela kaMaNazaretha ekufanele ahlezi enalo ngoba ilona iBhayibheli elikhuluma kahle ngisho indaba yobuNazaretha uyayithola la kule iBhayibheli ekuthiwa iGood News Bible elineyincwadi ekuthiwa ama-Deuterocanonical books amakatholika ke ngike ngizwe amakatholika ke abuya ngihluphe izinto zama oyifuna ezikunzima ukuyithola uyahamba uyicinge nje uthi ukhuluma nabantu bakhona uyayicela hayi khona ungatholi lutho so incwadi ke le kodwa liyatholakala ezitolo bandla iBhayibheli iGood News with the Deuterocanonical book elinazo lezi incwadi zoSirachi incwadi ezifana nabo Maccabees nane incwadi kaSolomon ezinye lapha phakathi kodwa incwadi engizoya kuyona ile ka2 Maccabees ku6 u1 sizoyifunda yonke kodwa ngizoyisho ngekhanda ngeke ngiyifunde ngokulandelana kwayo ngoba mangizolo ngiyifunda ngokulandelana kwayo ayinamavesi amaningi ithi igcina kuverse 31 iqala ku1 igcine kuverse 31 kodwa nje ikhuluma ngayo indaba yabantwana bakaIsrayeli esikhathi behlushwa kakhulu ngoba ngaleza ikhathi ngisho nangesikhathi senkosi uJesu njoba babehlushwa nangalesikhathi ke before inkosi uJesu ufike babevele sebe umbuso ofana nathi njengoba la kulelizwe sike saphathwa amangisi sabuye saphathwa amabhunu nabo bake baphathwa amaGreek babuye baphathwa amaRoma so ngalesikhathi ke mangifunda kule ncwadi le ka2 Maccabees ngalesikhathi besacindezelwe kakhulu amaGreek amaGreek athi mayifika lapha ya afuna ukubayekisa zonke into zawo afuna ukubayekisa ukukhonza uNkulunkulu wabo afuna ukubayekisa iSabatha inkosi ilanga yake yakhuluma ngale ndaba ngake ngezwe kuthiwa yake yakhuluma kakhulu ikhuluma nangendlela eyikhuluma ngobuNazaretha ukuthi ubudala obuNazaretha ikhuluma ngobuNazaretha amaNazaretha indlela ayibulawa ngayo ngale kwaIsrayeli kwaJuda ngeyikhathi behlaselwe amaGreek namaRoma ithi khona la kokuthathwe khona umuntu aboshelwe hashini
kuboshwe lomunye umlenze kwelinye ihashe kuboshwe lomunye umlenze kwelinye ihashe shawe leli nalelinye lishawe leli yahlukane phakathi lalikhuluma nje ngendlela eziningi uMnazaretha babuqedwa ngayo abantu baze bagcine behlehle eMnazaretheni ngoba babe hlukunyezwa kakhulu ilezizwe lezi nangenkathi ke kufika lamaGreek kule ncwadi ke ngithi mina ibhaliwe eBhayibhelini amaGreek afika ethempelini afika afaka izithixo zawo esefuna kufakwa izithixo zawo njengoba sike sibone bakha befikile laba mhlophe bakha amasonto base befaka izithixo zabo bafaka izithombe zabo emasontweni kungcono ke ngoba yakhiwe ibona lawo ngale kwakuyizindlu kaNkuluNkulu ngqo bafike bona bese befike befaka lezi izithixo zabo bese befike futhi bafuna ukwenza imhlatshelo kakhulukazi ke babethanda ukwenza imhlatshelo ngengulube bawenze phakathi ethempelini umhlatshelo wengulube ealtari kodwa kube kukhona umthetho okubona othi ungabi nabanye uNkulunkulu ungayikhonza izithombe ebaziweyo ibona ke laba ababelokho lamaGreek ke bona ke usho kahle ukuthi kwakunomthetho lo owubusa abantwana bakaIsrael kodwa laba mase befika bacha la thina nathi sifuna ukufaka bethu uNkulunkulu ila kusuka khona ke phela kuze kusuka lo mndeni lo kaJudas Maccabees njengoba kunencwadi yaMaccabees owagcina ulwile wawuketula umbuso wamaGreek lo kwaba impi enkulu kakhulu kwaba isehlo incwadi kaMaccabees njengoba kuleli Bible ezulu ngeke uzuyithole ingakho ngoba ikhuluma ngabantu abavuka bamela umbuso kaNkuluNkulu bawulwela so lezi ezinye incwadi lama gospel lawa oMatthew, Mark, Luke noJona banoJesu othi mawushawa ngala letha lesesinye isihlathi so kwakufuneka incwadi ezinjalo ezokwazi ukuthi abantu zibathambise manje incwadi enje kaMaccabees iyaveza ukuthi khona abantu ababewumela umthetho kaNkuluNkulu ngisho sekuthiwani ngalezo ikhathi babephinde futhi ukuthi makuyi ibirthday yenkosi yamaGreek bese kuthiwa benza ibirthday abantwana bakaIsrael nabo bese makwenza ibirthday ke bese inyama nje yalesizwe nje lesesimhlophe siyithanda kakhulu ingulube ukuzwe negama labo lekuthiwa abelungu umuntu qala ngala ngemuva liba ungulube ubelungu uphenduka aba ungulube ingulube nje into yabo nje abayithandayo so babehlaba ingulube bese kulandwa abantwana bakaIsrael ekuthiwa baze bezodla bedliswa ngenkani lezinto noma futhi babe nawo futhi omunye umgubho wenkosazana yabo wakuthiwa uDionysus kwakuthi makuwusuku likaDionysus ke bese bethiwa bagaxa izimbali la emqaleni bagaxa izimbali bese behamba ke begcwala imigaqo ke behambe beviliyela wena ukubona uChristmas ngeke ngibuke namhlanje ithi hey sekuyithina amaNazaretha asiphoqwa ukuthi lezi zinto sizenze siyazenzela nje manje lezi zinto ngaphandle kokuphoqwa ithina sesiyithanda sesibona sesiyahlobisa sifake lemhlobiso le yayenziwe ithina sesenza lezi zinto lezi kodwa abantwana bakaIsrael ababephoqa ukuthi bazenze thina siphoqa umuntu thina siyelayo sifike sizenzele lezi zinto so uma uhamba nayo yona lencwadi kaMaccabees khona la kwatholakala khona mawufika kuverse 10 abantu besimama babe u2 ababezela izingane zabafana siyalazi ke isiko ke la ngale eBhayibhelini ukuthi ingane masine ineinsuku ezu8 iyasoko bayisoka izingane zabo kanti amaGreek asefike nomthetho ukuthi nina nje into eyisiko lena nisayensi izingane zenu ayisokwa anenzi lutho nizokwenza nje lento eshiwe yithina amasike senwalandela manje enziwa yithini abathola amakhosikazi ukuthi nampa abasoka izingane bathathwa nezingane zabo bazilungisiswa idolobha iJerusalem kuhambe kubukiswa ngabo lana wathi babeqeda lapho bamiswa ngapha odongeni phezulu odongeni laseJerusalem base bejijelwa babanjwa ngemlenze babhekiswa ngamakhanda phansi base bededela bosacazeka phansi nezingane zabo
kwenzela ukuthi wonke umuntu abone ukuthi no uma ke wenza isiko likaNkulunkulu uzobusuphula umthetho wamaGreki isigwebo sakho ukuthi ubulawe. Kwaphinda futhi uma udlula uya ku11 kwele ncwadi 2 Maccabees 6 uverse 11 sithola lapho kunabantwana bakaNkulunkulu abaJuda ababesemgedeni base bebaleka abanye makuyisabatha ngoba sebebalekela ukuya ethempelini ngoba mabefika lapha ethempelini sekufakwa izithixo abafuni ukukhonza kunezithixo abafuni ukukhonza kunezinto uNkulunkulu athi singangene ethempelini athi bangazenzi futhi so bona base bephumela ngaphandleke bahambe baye entabeni bafike bayocasha emgedini baze baba baningi impela bafike balenze leli sabatha labo bagcina iSabatha emgedeni lapho izinto kanjalo ihlale zinamambuka kwakhona elinye imbuka kuthiwa uPhilip lahamba leyo bampimpa lapha ya embusweni wamaGreki uthi hayi bobazi khona sebehlangana lapha emgedini makuyiSabatha no sikhombisa Philip wabathatha uPhilip ethatha amaphoyisa ombuso wahamba nawo mayifika lapha emgedeni nanka kumaNazaretha ahlangene agcine iSabatha hawu nampa basale sebevalelwa khona lapha emgedeni bashiswa nomgede bonke bafela phakathi so indaba nje yokugcina umthetho kaNkulunkulu ibinzima kabi isikhathi sasabantwana bakaIsrayeli angazi namhlanje njoba sekutholakala thina mfundisi laba abantu babelifela iSabatha namhlanje thina sifaka amanzi eflaskini iqiniso ilikhuni lendaba njalo ngicabanga indaba yendoda iSabatha kuthina lifana nesiphambano khona isihlabelelo sikaShembe sithi abathanda ukuphila emhlambini kaJesu kunendawo la sithi khona bathabathe isiphambano emahlombe abo ngenye indlela mokukhulunywa isiphambano kukhulunywa kakhulu ngesiphambano lesesakhiwe lesekubatshelwa umuntu ngeplangwe nangayo yonke into kodwa kukhombisa ukuthi umthetho kaNkulunkulu kakhulu uyisiphambano manje uyubona abanye besilengisile isiphambano bese uyibuza ukuthi wasilengisa kodwa umthetho obizwa okuyiwona oyilesiphambano uyawugcina yini ngiyengize ngikhumbula indaba yensizwa eyahamba isithwele isiphambano ngoba uma simukela ukukholwa sisuke simukela imithetho lemthetho egcina ibizwa ngesiphambano ngoba ineyindlela ezine zokuhamba kodwa ziqinile zonke muhamba kuzona uhamba ubekezele sithi ke lesihlabelelo basifele isethembiso abasethenjiswayo hayi ukuthi babe wothathekile mangikhumbula le ndoda engikhuluma ngayo njengamanje kukhona okwenzakalayo mangikhumbula le ndoda iyakuthiwa yahamba isithwele isiphambano mayisithwele yafika la khona indawo iwumcingo khona uthi uShembe iwumkhondo omncinyane uyawehlula amagwala ke ayathatheka kuya ukuthi into minzima bese bebuka kwabanye bakhohlwa ukuthi indlela abayinikiwe iyona eyisa umuntu ezulwini le ndoda yahamba yafika indlela iwumcingo yayisicabanga yangacabanga ukuthi ngizosifaka kanjani lesiphambano ukuze singene kule ndawo ngingene naso siphelele yayisithi njengoba indawo inje isincane la emaceleni naso ku left and right angisinqunde kancane ukuze ngikwazi ukungena kule ndawo yasinqunda kancane yayisisithwala yayisisiza ukuthi mayisihudula siyasinda ngaphambili yayisithi ngiphinde futhi ngisikasike ngaphambili ngisike ngemumva ukuze ngisizwe siyilula kanti sinciphisa umthetho kaNkulunkulu njengoba sesinjalo nathi bathu abatwana bakaIsrayeli sinqunda isiphambano bathu abatwana bakaIsrayeli mebehleli emfuleni waseBhabhiloni bathi siyawuhlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na
uma ngikhohlwe wena Jerusalem masingikhohlwe amahubo 137 masingikhohlwe isandla sami sobunene ulimi lami namathelo ngeni lami uma ngingakhumbuli uma ngingaphakamisa iJerusalem namhlanje amahubo kaShemba u242 kodwa sesikwazi ukuthi sisendaweni kaNkuluNkulu sihlabelela amahubo angaqanjwanga na uJesu Kristu aqanjwa abantu ngoba kumahubo esiwahubayo emasontweni akekho umuntu ongangitshela ukuthi nanti la uhutshwa uJesu ngenye indlela yonke into esiyenzayo namhlanje yokuthanda kwabantu ayikokuthanda kaNkuluNkulu aqanjwe omaskandi impela nje sokuke kuhlatshelela into eqanjwe omaskandi eyoshela intombi eyoshela intombi azogeiza ngathi ngiyithathile intombi yakabani eyithathe ngomthi engayithathanga ngamazwi kaNkuluNkulu le ndoda ke yathi mingena yayisingena naso isiphambano isizwe silula yazizwa yayisikhohlwa ukuthi uShembe mefika angazi uMnazaretha uthi baba ngikulolu hambo losizi noleyinyembezi hamba nami mhlekazi ungangishiyi kuleli ihlane ngoba njengoba sihamba nje manje sesemhlabeni sisesehlane ithema isifika yafika la kufanele khona lesiphambani uwele ngaso ngoba lemthetho le kaNkuluNkulu sizowela ngayo mesiwela iJordan mifika isiphambano sabe yakala ngamehlo ayisibodwa hayibo kulungile mhlambe ngoba uNkulunkulu ukhona mhlambe sizothi ukuqhubeka sithinte emaceleni indawo kufanele sithinte kuyona kufanele kube khona isihloko esithinta phambili kufanele kube khona isihloko esithinta la ingakhona lese sithe ukuba side yathi tiyazama sathi siphambano wena ungisikile angisakwazi ukufika phambili mathi isinamathisele emaceleni sathi siphambano angisakwazi ukufika emaceleni yasiqhuba saphonseka phakathi emanzini ikwase kufanele idilaye nganeno komfula imemeza uNkulunkulu asisewona usayizi imithetho nemithetho esiyinciphisayo kufanele sazi ukuthi sinciphisa ibridge esakhelwe lona lokuwelela uNkulunkulu okuyena esendleleni enzima nje ingoba siyakuyena kuthi imithetho kaNkulunkulu nje kahle eyethu eyokusiza thina ukuthi siwele khona manje amakhosazana ayaphuma namhlanje kade ku25 sikhuluma ngezinto ezikashembe ayaphuma kade ku25 uma uyakabheka bezayo umphefumulo usophumile khuluma namaNazaretha namhlanje uma uyakabheka bezayo iy'teshi indawo oguqa kuzona ziwu7 guqa ka7 kule indawo ziwu7 oguqa kuzona khona unumber 5 mawodi weli Judea kuno number 5 lapho la uthi mawusuka khona mawusuka khona ithi inkosikazi yabuya isihambile ithi yabona kuleyo ndawo leyo khuphuka usukhuphukela enkanyezini lapha ngaphesheya ithi yabona kunizulu ithi lapho maselinethe izulu ithi kunamadoda aqhamukayo akugodle akuqukule ngala nangala akhuphuke nawe azothi mefika phezulu uma ukade uhamba u23 uma ukade uhamba u14 uma ukade uhamba u25 njengenkosazana kuthiwa lamadoda awadli kudla lokuphekwa yithina kufakwe namasalad adla inkambo yakho uma uye esabatheni ayasutha uma u23 ayasutha uma u14 ayasutha kuthiwa lamadoda uma ungakwenzi konke lokhu ayalamba hamba thimeqondana nenkanyezi ethi number 5 ebese ephela amandla ngoba uwondlile ebese yahlehla nawashebelekazi awufika ezantsi ngiyibuka nje leya ndawo umfundisi mawukhuluma ngayo ngiyayicabanga ke uma usukuyona ngokomoya ngendlela ekhuphuka ngayo mawusukuyona ngokomoya isuke ingaseyona le esihamba kuyona thina masihamba nje sila ekuphakameni siyikhuphukela nje ngiyacabanga ukuthi isuke isiyenye into uyabona uma kukhushuka kuyona sokuyiwa kabheka bezawo sokuyiwa estation lapho usuzofika khona ugezwe ku number 6 ugezela ukuthi usuyaphezulu kwethuna ku number 7 mase kuthiwa imani efihliweyo ngiyoyifumana khona netshele igama lami itshele igama lakho ke linako konke obukwenza emhlabeni ukuhamba kwakho okuyikona okunika lamadoda akunika amandla okukhuphuka kuleyanda kuthiwa ngeke uyikhuphukele ngokwakho kodwa mase ufika khona njengokuthi abayojabula abahlangabezi bami ngokungena kwami thuma umqondisi akhanye abaqondisi laba abasuke
bekuqukula abaqondisi ke amandla ukuthi makuhlangabeze bawanika ukuthi wena uyaya ku14 mawunkosikazi mawuyinkosazane intaba epheze uyaya ku25 indlela ngiyikhanyisa ngiyicishe mina bese ngithi indlela ngiyiboni kumnyama njengoba kuyiSabatha namhlanje ke sikhulume ngeSabatha ithi inkosi yasekuphakameni ngomunye unyaka ithi iSabatha lodwa ongayile ngale Sabatheni uthi kucisha indlela ohamba ngayo ama-kilometers amaningi kanti inkinga kuthiwa indlela ezulwini inamatshe inameva ihanjwa ngabambalwa leli Sabatha ilona likhanyisela ubone phansi uqoshe ngishinayithi ameva uyakwazi ukuwabona uhambe eceleni kwawo kodwa manje uma ungayile Sabatheni iyacisha uhamba wena ufika usuvuza igazi bese kuthiwa mntanami wena wauya nje Sabatheni cha ngangayi uma ngiyile Sabatheni nesikhaftini sami esinama sausage engulube yebo ngiseze Sabatheni awusekho eSabatheni uma uyabona uma ufika eSabatheni ngesikhathi uguqa lapha khona kade ngisho ngithi kuthiwa ungathwala umthwalo ngeSabatha akushiyo umthwalo owuthwala ekhanda kuphela kushiwo nemicabango eminye ingakho ngesikhathi usahamba usukhona imicabango kusho umthwalo esenhlizweni ingakho uthi mawusufika ethempelini mawusungena esangweni usuku ungabunga ukuthi ngiyabonga ukuthi ngize ngafika kodwa uma ufika uthandaza zodwa uNkulunkulu wasekuphakameni uNkulunkulu kaShembe ngicela inhliziyo yami ukungena nayo ngicela imthwalo eyusizi eyikona konke isale ngaphandle zonke izinto engizicabangayo njengamanje ngicabanga into yodwa ngicabanga iSabatha lakho ngoba lumkhosi wentethelelo angicabangi kuphela usizi ngicabanga nje nebhola ukuthi yazi nalenkonzo engathi lo ophethe inkonzo ngashesha ikhiphe ngihambe ngebholeni ngifuna ukubuka ibhola ngiphethe namagugu nje asemhlabeni ami ngenhliziyo engithi ngihleli la kukhona nabangani bami kufanele bangilande khona la kufanele sekhona namaNazaretha sesineyindlela ngamaSabatha ungahambi izindlela zakho ngosuku lweSabatha uIsaya ngithi uIsaya 58 ungahambi kunomcimbi izindlela zakho ngeSabatha kunomcimbi esihlotshweni sami manje ngeke ngabi khona nalenkonzo le iyangibambezela manje lo muntu useloko ekhuluma undendende iyo lento okhuluma ngayo ukuthi ngithwele umthwalo ngenhliziyo khona into bekufanele ngivele ngingayi khona into esihluphayo la khona into esihluphayo yokuhlonipha abantu abakhulu ngeke ngingayi ngoba simenywe umeya namhlanje noma kuyiSabatha ngizokuya ngoba khona into esiyicela umeya ngeke ngingayi ngoba khona labantu bayizwa indaba kaNkulunkulu kodwa basaba ihlazo ke ngifunda incwadi engifunda incwadi kaJohani uJohani 12 verse 42 nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye kepha ngenxa abaFarisi abavumanga futhi abavumanga funa bakhishwe emasinagogeni ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo likaNkulunkulu labantu abasabayo wena othi uyakubona ngeSabatha ngoba bayikhulu yazi ukuthi leli Sabatha oyakulona balithanda kodwa inkinga yabo basabuka uyakulona ngoba kuzothiwa sebelandela umuntu kanti akuyena umuntu ofike neSabatha iSabatha likaNkulunkulu wena usuyakubona usuyakobalandela manje uyakonyemfisa usuku likaNkulunkulu olukhulu kangaka yes hey mfundisi indaba yeSabatha ngiyabonga ukuthi ukhona uyakwazi ukuthi uyicacise ngoba indaba abantu abaningi bayangena eNazarethini bayambona uShembe bayamthanda uShembe bayibuke lento bayilandele kodwa bese kuthiwa bogcina iSabatha bese netshela iSabatha ukuthi ucisha umlilo ngo6 uzuphinde futhi kumakushona ilanga ngo6 usungapheka sekuphelele seligcinile iSabatha usetsheliwe futhi utshelwe kanjalo ukuthi hayi ungakudla into eshisayo bese engachazelwa kahle hle ukuthi no aligcini lapho ziningi izinto ezikhona ngeSabatha ziningi izinto
eingenziwa ngeSabatha ingakho kunale nkonzo kamahlukana ndlela ewe ngoba usuku uyocacisa lapha ukuthi mina angisekho kunina nabalelo thulini lomhlaba okuthiwa bawokhokho bethu uma baphambana nemithetho kaNkuluNkulu sengiyabaphika uthi kuShembe mina uNkulunkulu ngiyawukhipha ingilozi yokwenza ungabe intandane le usuku leSabatha lukhulu igama nje elithi Sabatha ngoba iSabatha lodwa abakwethu kunamasabatha akulalele la eke sifunde 1931 Johani khona abaJuda ngokuba kwakungolokulungiselela ukuze idumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha ngokuba lolo suku lweSabatha lalulukhulu banxusa uPilato kuba yaphule imlenze yabo basuswe esiphambanweni ngoba kwakungafanele ngalolo suku lweSabatha ukuba abantu babe sesiphambanweni mokuthiwa abaJuda abantu okuyibona abanye babo abavukela uMnazaretha abalwa neSabatha kodwa lo ababemzondile abasho ukuthi ngoba iSabatha kulungile noma engalenga yena kodwa bakhumbula ukuthi noma isitha sethu ngoba iSabatha namhlanje akukho ngisho isitha sakho ngeSabatha ngoba usuku lentethe kwawena ekoneni kwakho ngosuku leSabatha kuthiwa ithi inkosi yasekuphameni ngeSabatha ngisho isihogo siyacisha Mfundisi ngiyajabula uyithinta leyo yabaJuda bona iSabatha sisekuyona lencwadi kaMagabiyazi bengakayiqedi ngoba kuze kube khona abaJuda asebevukela iSabatha ilento yokuphucuzeka kwafika amaGreki athi ayabaphucula kubese kuba khona lento ekuthiwa amambuka khona impimpi ngesiZulu lokuthiwa amambuka impimpi lezo kukhona abantu ababona ukuthi njengoba sekufike amaGreki njengoba nala kukhona abantu kwathi makufika abamhlophe sebethi idlana ingulube yekani ukuthi enzani ukuthi babona ingcono lendlela yabamhlophe base bejoyina yona base ke kuqala ke seqala ke kuhlukana ke manje sekukhona amabhinqa sekukhona amakholwa sekukhona izifundiswa njengoba sila inande namhlanje sila ingqwaqube emishini kwakuhlala abantu abangcono kunabanye so kwaqala ke manje lento ukuthi sicwasane sihlukane nangalesa sikhathi ke laba abasebevukela iSabatha laba abasebehamba namaGreek namaRoma sebethathe kakhulu lento eyimpucuzeko yabo sebeyibukela phansi sebebabukela phansi abantu abagcina umthetho kaNkuluNkulu njengoba sibonile namanje abaNazaretha abantu abebebukela phansi begcina umthetho kaNkuluNkulu abantu abathi bafundile bazi kakhulu bakholwa kakhulu futhi bona indaba yeSabatha hey bavele nje laphela iSabatha kodwa futhi manje incwadi zabo abayiphethe ziyabaphikisa bathandaza bemile angithi sebekhohliwe ukuthi ngesikhathi laba ababehlasela bethandaza bemile yini into ayidala bathandaza bemile ingoba babejawa noShembe bathi abanye mebenza inhlekisa ngeke ngezwe kwenye indawo la ku Facebook uthi ukuba iNazaretha kulula kabi ukukholwa kaShembe ngoba akulokunikela imali yokuthi kuyonwetshwa indlu uvele kuthiwa indoda ithatha itshelayo ihlehle nalo kwakhiwa ithembele akazi lo khuluma kanjalo ukuthi ukuze sibe sehlathini kwakuyingoba kwangavunyiwe kwakufanele sicala zabelungu befuna ukubulala uMnazaretha ungikhumbuza indaba Mfundisi engayixoxelwa ikhehla uShoba ngikhulume osanta bethu osanta la akuvumi ngempela sihambe singazange sithi ukucaphuna kosanta baleli bandla ubaba uShoba wala emshazo ongasekho 1895 ikhehla ngokuzala njengoba ngithi lihambe ecishe beku 2009 mangisakhumbula kahle uthi ubaba uShoba amaNazaretha esikhathini esiphambili ayithandaza njengamaSulumane eguqa bese shange iphongo phansi ngathi mina hawu angiyazi uthi sasithandaza kanjalo ubaba omkhulu esifika sasiguqa
bese sishonisa amakhanda phansi sishaya ngeiphongo phansi. Uthi kodwa lokho kwaphela enothigeni. Sathi mase enothigeni uthi ngangikhona ukukhombisa ingozi la ekhanda. Athi nayi ingozi mina. Uze wahamba umuntu omdala ese over 100 years isabonakala le ngozi. Iyabonakala ingozi ekhanda. Uthi ngagwazwa uthi esibayeni ngoba sasisesibayeni konkosi sibiziwe samaNazaretha kuthiwa sochaza kahle. Beshayelwa yona njalo lento yeSabatha. Beyoshayelwa yona lento ukuthi lemkhubayeni yeSabatha bamangalelwe la yinkonzo. Bamangalelwe la ukuthi hayi laba badukisa abantu. Uthi kubaba mkhulu uyabona ke uma niseniya lapha ya la nibizwe khona anoguqa uyabatshela loguqa esesiguqa namhlanje ningathi mase nithandaza bese nithandaza nishona phansi ngoba bazonishaya balinda ukuthi nibheke phansi bese beyanishaya. Uthi anoguqa nime uthi kwaqala lapho ukuthi sithandaze simile uthi kusuka ngalelo langa ngikhuluzwa lento eshoyo ukuthi babethandaza bemile babebheka izitha nala uthi baba uthi ubabshoba baguqa kanjalo ke base bayaguqa ke upright. Uthi ngempela kwathi bathi bathiwa sebephakathi. Uthi zangena insizwe uthi ngangisemncanyana nami ngomfana. Uthi ngaphuma ngembobo yesibaya lapho sesishawa esibayeni. Uthi ngase ngigwazwa uthi la ashalthinte ingozi athi nanti umaka la engagazwa ilento uthi lapho ngifohla nami sengiphuma esibayeni sesishawa lapho. Ubufakazi balento ayikhuluma ubabshoba ngase ngiyithola encwadini kaMrs Nelly Wells. Ngithi amaNazaretha sihlale sisho umfundisi incwadi ikhona. AmaNazaretha wajwayela ukufunda. Page 97 encwadini kaMrs Nelly Wells ethi shame the man and his works. Uthi Nazareth kneel forward and bend their heads until they almost touch the ground. Angiqale kahle. When they pray, the Nazarites kneel forward and bend their heads until they almost touch the ground. AmaNazaretha uma ethandaza ayaguqa bese shonisa amakhanda phansi azawuthinta inhlabathi. Iphongo zizecishe ziyothinta inhlabathi. Hawu ubaba usho ukhuluma into ngayo ngempela manje ngithi hawu nayi lento uMrs Nelly Wells ngempela owayenza iresearch ngobaba mkhulu ngoba ngeke ngisho asifundeni lento engavuni ukufunda nemlando ugcina ungayazi uthi umuntu mayikhuluma into ungazi umphikisi uthi masuthi uphecephece hawu nayi lento yakhulunywa usibani kanti ikhona ngempela. Kukhona ugogo ngithi umangubani wala ingonweni wayixoxa ukufika kababa mkhulu uthi ubaba mkhulu efika wafikela komababo la uthi wabafica abamantombazane begeze emfuleni weseqhamuka lo baba lensizwa le yasithi ukuthula abantu abami uthi uma uthi mase bexoxela yena uzalwe 1921 usalwazi lo wayixoxa le ndaba uthi hawu ma baxa ukuthi uthi asithule makwenze njani ke lo muntu uthi babengazi ukuthi ukuthula kuchaza ukuthini. Ngiyekutheni njalo khona izinto uma ufunde eBhayibhelini lapho ithi inkosi uJesu mase isibabingelela ngesibingelelo esisho sithi ukuthula. Lokho athi amaJuda shalom athi amaSulumani salam alaykum ukuthula. So ulwimi lelo lwabantu basezulwini abalikhulumayo mabebingelela ukuthula. So ungazi umxaka umxwaye wena umuzi umuntu ethi ukuthula kodwa ngezwe usalwazi eshethi cha nobaba mkhulu wathi mayibingelele oma wababingelela wathi ukuthula. Kodwa bengisadlula nje kulento obuyikhuluma ngiyifakazela mfundisi ukuthi kukhona izinto njengoba usho ukuthi babethandaza bemile kodwa sisekulona iSabatha. Mangidlula la ngiyiphethe lencwadi kaThuma kaBhisi. Sithola lapha kwakunombhali owayesemdala njengoba sasazi ukuthi lapha kunabaFarisi kunababhali kunabaSadusi inhlangothi zaziningi kunabazilothi mawufunda iBhayibheli. So kwesikhulume ngalezi inhlaka zonke ukuthi kwawo laba babe yini babenzani makwenze njani. uEliyeza
kwase kuyikhehle laselidala wayesekhule kakhulu so nezitha zazimhlonipha nje zimhloniphela ukuthi usemdala so wayaziyo athi ama-Greek esuka ke ngenye imini asiyambamba ikhehla edlisa ingulube ngenkani layifaka belivula umlomo ngenkani bayigxisha emlonyeni ngoba bebeke iphambano la ngoba umuntu owayengasafuni ukugcina umthetho wabethatha bemphanyeka lento yokuphanyeka nje baningi abantu abaphanyekwa ngasho ukuthi kwaphanyeka uJesu kuphela yebo wasukuma eleze wayithimsela inyama yengulume phansi wayeseyiyela khona yena wathi ngibetheleni mina ngeke ngize ngidle lento yakhe yini base babothanti ikhehla alikusaba ukufa phela abantu babekusaba ukufa uma masekuthiwa nakho ukufa bese yavuma besenza intando yabacindezeli wathi eleza ngithatheni ningiphanyeke la base bembamba ama-Greek ambuyisele eceleni asethi hayi baba ukuze ungafi ongcono sizokwenza kanje wena iza nenyama ishinyama sikulungisele enye inyama oyidlayo hayi le yengulube sokunikeza thina inyama okuyiyona yona oyidlayo noma isikaphu noma yani uzothi mawuyidla abantu ngeke bazi bazoyitshela ukuthi usuyidlile ingulube bese siyakudedela uyahamba ukuze ungafi wathi Eliyeza hey uma ngenze njalo ngiyobe ngilutha abantu baNkulunkulu ngiyofaka ningi kulungile ngife kanye kufa inyama kuphela manje ngithatheni nini ngiphanyekeni ngeke ngize ngivume mina ukuyenza lento enithi angiyenze mina mhlambe ngangizovuma ngoba ngithi ngicabangela izingane zami ongcono angidlelele ngidlele esikaphu abantu bese bekholwa ukuthi ngidle engulube siyakubona lokho namhlanje mfundisi kuyenzeka kuthathwa abaholi bethu babekwe la bese kuthiwa enza wena kuqala khona abantu bezobonela kuwena bese beyenza bonke uma ngathathwa ngumholi kuthatha usaziwayo udlala ku-TV odumile umdlalo webhola umdlalwane noma umculo kuthiwa enza wena kuqala khona abantu uma kwenze wena abantu bazobona ukuthi lento right bese beyenza bonke uEliyeza ke la washaya ngonyawo phansi wathi mina ngisho ngathini lento enishoyo nje ngeke ngize ngiyenze ngithatheni mina ngiyavuma ngithatheni ningiphanyeke akunankinga yalokho kunokuthi mina ngingalutha abantwana bakaNkuluNkulu walimela iqiniso yingakho ngithi lencwadi yingakho ungeke uyithola eBhayibhelini esiZulu kufanele kuziyolithenga leya uyifica ibhalwe ngesingisi amaNazaretha ke thina amaNazaretha sinenkinga ngoba ngisho incwadi lezi amaNazaretha ikhona nje incwadi ezayo njengamanje uyalwazi udaba mfundisi uthi ikhona incwadi ezayo njengamanje incwadi ezayo njengamanje eneyindaba kaBaba mkhulu yebo guys isendleleni sithi abantu asibazisi kodwa nakhona lapho uzothola isimanga ngeke bayifune ngeke bayithenge kwakuyithenga simemezela njalo la khona incwadi intshumayelo zenkosi ilanga baningi abanayo intshumayelo zenkosi inyanga yezulu i-autobiography umlando kaBaba mkhulu awuxoxa yena wawunika uMafukuzela wathi Mafukuzela bhala ikhona incwadi ethi uShem isikhonzi senhlupheko ikhuluma ngoBaba mkhulu abalalele njengamanje abalaleli abasilalele nabazobe besibuka ku YouTube nako Facebook bangasusho ukuthi ubani nalezi incwadi nje ngisayibalile ziningi Women of Heaven njengoba siyisakazile nje zigcwele la sikhuluma ngazo ziningi uzothothi uMnazaretha unesihlabelelo kuphela kwasona angasifundi usiphethe nje wehla wenyuka naso uyahlabelela kasazi ukuthi sithini ukuhlabelela nje yes kufana nelokuza nomlolozelo ke athi mayihlabelela futhi abathi no akufanele ngakuhlatshelelwa kanje bese yakushintsha akushintsha wona lamagama khona ngiyawazi kodwa angishintshe kanje mina ngoba akayi understand kwalento ayiphethe ukuthi uthini so incwadi zikhona
ziningi amaNazaretha awusithinta. Thabo Sambothi lo ihlelo sikhumbule kuphakameni kunanda 88.4 FM ngihleli nomfundisi uJesu uMhlongo usandile umfokamandla umdidiyelo ohlelo andile umfokadlamini ukhona naye ngale uyasisethela izinto ukuze ihambe ngendlela ungonakala umsebenzi. Inamba ke esitholakala kuyona ka WhatsApp ithi 07 ngithi ngibhekela inamba zimbili phela ngisaqala ngibheke lo WhatsApp lo 060 engathi awuvumi ithi 06 so sebenzisa le 076 054 3833 076 054 3833. Uphinde futhi usithole kwi WhatsApp page ethi sikhumbule kuphakameni ku Facebook page ethi sikhumbule kuphakameni uzosithola lapho. Uzophinde futhi usithole ku YouTube page sikhumbule kuphakameni uzothola inhlelo uma zikhona esezike zakudlula zakushweba uzokwazi ukuthi uyithole lezo inhlelo zikhona lapho. Umsebenzi mkhulu umfundisi njengoba iSabatha ngeke size siqede ukukhuluma ngalo njengoba sithe nje unyaka wonke unyaka weSabatha lo sizoloku esincingile nje siyibeka indaba yeSabatha siyibeka siyihlephuhlephula senzela ukuthi njengoba sithi 100 years weSabatha mhlambe kuningi nabalaleli uma kukhona nawe okwaziyo ungakubhala lapha ku Facebook page ungasithumela khona ku WhatsApp ungashaya ucingo ngoko la studio lithi 031 510 9709 031 5109709 ucingo lwala studio ke lolo ozosithola kulona i-WhatsApp number sengiyishilo. Sidlulele phambili mfundisi ngoba sizongena kwesinye isigaba sokunikela umfokamandla uyena ke esobe sihamba naye kakhulu mase singena esigabeni sokunikela kodwa ake siyisonge le esihlangene ngayo yeSabatha ngazi noma khona ezinye incwadi mfundisi ofuna ukudlula kuzona. Ngifisa ukudlula kokodwa namhlanje njengoba sila asizile ukuzokhuluma indaba yomuntu sokhuluma indaba kaNkuluNkulu. Indaba kaNkuluNkulu ithi abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana. Ithi ngeke bahlukane. Ngeke baxabane. Ngifuna ukuyikhuluma le noma sake sayikhuluma yini. Kodwa njengoba sila sizokhuluma indaba kaShembe. Asizile ukuzokhuluma indaba yokwahlukana. Sizokhuluma indaba kaShembe. Ngizocaphuna nje ivesi noma amavesi ambalwa ngithi kuzoba 9 to 11 encwadini kaJohane lo bayebethi abantu abadala oJohane abancane lo ugcina bathi oJohane abancane ngizocaphuna yona bese ngifaka umbuzo uma uShembe athi abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana uma wena usunomuntu othi angikhulumisani naye ngoba ukuthi akasona yini isidalwa sikaNkuluNkulu lo muntu. Uma uJesu ethi kuPetro kwangafanele nimphikise uma engamelene nathi unathi. Namhlanje amaNazaretha axolele ukuthi ukukhulume uhlobo lomuntu athi uShembe lungangeni lungahlangani nathi masindawonye ngoba athi khona into okuthiwa sebe namagama abanikana wona. Ithi incwadi engizoyifunda namhlanje ngiyiqondise inhliziyweni zabaningi. John kwabancane 2 verse 9 to 11 lowo othi usekukhanyeni ebe ezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu othanda umzalwane wakhe uhlale ekukhanyeni akukho sikhubukiso kuye kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni uhambe bumnyameni akazi lapho eya khona ngokuba ubumnyama buyamphuphethekisa amehlo akhe. Uthi kuShembe abantwana bakaNkuluNkulu bathandana khona incwadi ethi kepha ukuphikisana kobuwula
okuxoxa ngolibo. Ulibo akusoxoxa ukuthi sibanibani uzalo sibanibani. Sibanibani uzalo sibanibani. Noma inini muka wangena ekutheni khona abakasibanibani uhlukanisa ibandla kaNkuluNkulu okwazi ukuthi usuphumile ekukholweni. Ngoba ekukholweni into esigcwalisela ukukholwa kuba ukubambelela esithembisweni. La sinethemba ngoba sathenjiswa. Kungabe wena usulawula usunophikisana kobula nje usekhona nesithembisweni. Sithini isithembiso asinika sona umqali wendlela? Sithini isithembiso elasinika lona ilanga? Uma sinamathela kulezo thembiso, uma bengakuxoxelanga izethembiso, ikona lokho kuzodala ukuthi wena ube nomuntu omnyanyayo uzogcina ukukhulumisana nomuntu athi ushembe singakhulumi naye. Ongelona iNazaretha ongayigqoki ingubo emhlophe usuxolela yona unokukhuluma nami. Ilawo mazwi awugcina lawo. Siyabonga kakhulu umfundisi ngoba sekunjalo ngempela. Kade ngifunda incwadi kaMagabhizi ukuthi kunabantwana bakaNkuluNkulu abancamela ungangeni ethempelini ngoba sekufakwe izinto uNkulunkulu eziphikisana noNkulunkulu. Namhlanje ngincamela ukungakhulumi noMnazaretha ngoba ngithi ukolunye uhlangothi. Ngincamela ukuyohlala nezangoma ethempelini phakathi. Ngingene ngihlale naso la sishare naso isicipho. Sifaka ubuhlali noMnazaretha. Sihlale naso kodwa omunye uMnazaretha ngimfuni. Inkinga yinye ukuthi angizile ukuzokholwa uNkulunkulu. Ngizokholwa empikisaneni yolibo. Ngilandela izulu lo sesihlalweni. Ushambe mefika la khona ehlele ihlalweni. Uthi nina kusho inkosi ilanga kwezinye zeintshumayelo. Ithi mina angiyena umholi wenu. Umholi wenu uNkulunkulu. Lisho njalo. Ithi inkosi yena ayibona ngamehlo. Lithi nina onemlandelayo akabonwa ngamehlo. Hey, mfundisi nami sengiphethe la. Ukhehla iqhawe leli Elizia lagcina belibuleleke amaGreek kodwa lasho lathi cha ubhlungu engibuzwayo njengoba ngibulawa manje buncane kunokuthokoza enginakho engaphakathi ngoba ngiyazi ukuthi ngiyakuyena ngiyenzile intando yakhe angivumanga ukwenza intando yomuntu wancamela ukuma walimela iqiniso namhlanje samamenemene thina makufika nje izitha zalokhu ukukholwa uhlala ukhuluma mfundisi uthi nani neculo nabafane kuphakameni siyambonga ubaba esakhela amabheshu wahamba ubaba waya kaZulu sasale sahlupheka sihlushwa abelungu befuna ukusijova sakwesimanje sikhuluma befuna ukujova size sikhombe ngaleleni sigcume sakugida ngoba sikhuluma ngento esiyithandayo namhlanje kuthiwa ke sekunezifundiswa kuleli bandla likushonani khona Jovani yifundiswa ke lezo zaleli bandla nala uma uyifunda lezi incwadi engiyishoyo lezi ezikhishiwe esanganikezwa thina eBhayibhelini zezulu zithi ilabantu kwase kunabantu ekuthiwa yifundiswa bangcono ibona ke laba abase betshela labo ukuthi hayi nina niphupile nina nisahlela lokho kokudala uphucuzekani namanje ukuphucuzeka manje kuthiwa abantu abajova ubabilanga uthi indaba yempucuzeka ingena isimuntu ezulwini uthi ubabilanga kusanda kuhamba ubaba omunye wabangani bakho omkhulu isifundiso saziwayo enanda uthi safika sathi mina awu nawe uzohamba ngalento kababu wakho engafundile uthi ngathula nje ngambuka uthi wayesethi mina bengithi yiyeke lento uze la kwela kithi isonto ufunani kuyena ezalwa indoda engafundisiwe uhlakaniphe kabi uzophatha abantu abangafundile woza sokuthatha sekusephesheya ngenxa yokuthi lento ekhulumayo uyaligodla igama ngebhadi noma ngenhlanhla uma sisiwezi walibhala ewe
uthi uMrs Wells madoda nakho sengisense noma ipage ukuthi ususuka walokhuza lencwadi amapage ngwazi ngekhanda usuthinta enye indaba uthi umafukuzela ngimqondi waye umuntu onjani ngoba uShembe saphila sasazi ukuthi umngani wakhe kodwa mayisehambile emhlabeni wakushintsha ukukhuluma kula encwadini Shembe the man and his works ngiyicoacha leyo nto ngelinye ilanga into ebhaliwe ayifihleki ngoba manje ukuthi umafukuzela wawubhala umlando kababamkhulu ngeke sikuphike wakwenza impela lokho futhi unikwe uyena kodwa yilento ke sixaka labelo hayi enye into le kodwa ifaka yena umafukuzela eyisiza ubabamkhulu la ukuthi avule ibank account uMrs Wells ke kodwa uthi iyangixaka mina lento uthi hawu wathi angahamba umngani wakhe wayeseshithi ukukhuluma mase kushiwa lapho ke kuthiwa wayesehlela kakhulu esenza iresearch naye engasathathi lokho akutshela ubabamkhulu esenza izinto ezizwa ngomlangeni nobani sebeqala ke sekukhulunyweni kodwa ke sobuye sikhulume ngalolu daba ngoba sikho kakhulu kulona besikulolu daba silikhulumayo lokumela iqiniso kwabantwana bakaNkuluNkulu abalimela iqiniso balifela iSabatha isethembiso abangazange badayise ngayo uma siya la encwadini yomncwabo angazi noma ngizokwazi ukuyifunda yonke kulesihloko esithi iSabatha siyafika lapho 81 uthi ukulungiselela iSabatha kuphelela inhlamvu yelanga isekhona ngolwesihlanu ukushona kwelanga umlilo ucishwe ukushona kwenhlamvu yelanga uyasho ke incwadi la ithi ukulungiselela kuSabatha akuphelele inhlamvu yelanga isekhona ngolesihlanu ngicabanga ukuthi ke la kunokudideka ekubhaleni mawuthi ke ukushona kwelanga umlilo awucisho ngoba ithe iqale yathi akuphelele konke ukulungiselela inhlamvu yelanga isekhona manje besiphinde ingakho khona izinto ezisafuna ukuthi ilungise siyibhale kahle manje mayisithi ukushona kwelanga umlilo ucishe kusho ukuthi qala ulinde ilanga lishone bese umlilo uyacishwa so into ke nami ngibuye ngibe umbhali ingakho kube khona kuthiwa ama-editor ufike uyibhala into bese uyinikeza abanye bese beyayifunda bese bethi hayi no lamazwi lawo awazwakala awahambisani nokusho ekuqaleni bese kuyashintshwa ke kufana nokuthi uthi mawukhuluma ngoShembe mawubhala khona lento ekuthiwa iconsistency ekubhaleni mangikhuluma nje ngoShembe noma ngikhuluma ngomqalo wendlela encwadini fanele ngithi umqalo wendlela ngize ngiyophetha manje ngithi umqalo wendlela bese ngithi uBhombela bese ngithi indlamhlathi uyabona umuntu ongawazi lamagama lawa sengimlahlile ukuthi sengikhulume ngabantu abathathu kodwa manje ngikhuluma ngomuntu oyedwa kodwa sengikhulume ngabantu abathathu ngithi umqalo wendlela uBhombela indlamhlathi isiland angisenayo lento ekuthiwa iconsistency la ekubhaleni ukuthi ngihleli la ngikhuluma ngomqalo wendlela so bese ngiyamdida umfundi so nala eincwadini enjengalezi sekufanele ke manje zithi ukubuye kweze ezinye izinto ingakho ngithi angazi noma ngeke ngisayifunda yonke ngoba ngiyazi ukuthi ngizohamba manje kufanele ngihambe ngibuyekeza mangifunda yami ufunda ukubukeza kufanele ngihambe ngibuyekeza kodwa nje lapha ku81 ithi kulungiselela kweSabatha akuphelele inhlamvu yelanga isekhona ngolesihlanu kusho ukuthi imlilo ayicishwe ilanga lingakashoni awugeza angigeza ilanga lingakashoni yonke into angiyenza ilanga liyaqambe liyashona konke sekwenziwa amabhodo avuthiwe konke sekwenziwa sekumlula ke manje sesazi nanokuthi khona amasaladi mangibona ukuthi ngishaya phasi nemali ngingaboni asifani sonke ukuthi siswele sonke kodwa abantu abanemali bayakwazi ukuthi badla amasaladi bayawadla ngeke ngizwe umuntu othi hawu kaShembe ngeke ngikwazi mina ukudla ukubanda kuyiSabatha kodwa uzomfica namhlanje ehotela uzobedla amasaladi
angaphekiwe kuqoqwa amahlamvu nje athi hayi ngidla i-green salad, ngidla fruit salad namhlanje, salad i-chicken salad, hayi yonke lento yabanda ayiloze lishona udlike abandayo. Kodwa mase kuza ngala kokaNkulunkulu uthi hey mina ngeke ngikwazi ukudla ukudla okubandayo. Awu uyawudla nje mase ungena lapha emahotel uthi wenzela ukuthi ube healthy. Mina ngidla kahle, ngidla ama-green salad, ngidla ini nani. Inkulumo ke zomuntu ke lo usuke eyizondela uNkulunkulu nje. iBhayibheli njalo yilo ke lele ngiliphethe ngesandla, Good News Bible with the Deuterocanonical or books of apocrypha liyatholakala ku-300 kubuya ushintsho, ku-300 uyabuya ushintsho. So incwadi zothi ube nazo lezi. Umuntu ngisho nganibhalela ke inkinga ngayo niyithenge, umuntu esekhipha imali engako hamba ufuna incwadi ukuthi hayi asiyibhalele lezi incwadi ngesizulu, dlala ngesikhathi. Hayi mina sengivele ngigive up, nginazo engiyibhalile mina engayithatha ngayibe, kodwa manje izinto eziningi ngiyibekile nje ngoba vele sengabona ukuthi no, kuyabiza ukuprint incwadi uvele ungenamali. Ingcono kube sinabaxhasi, ngabe incwadi siyikhipha ubuthaphuthaphu kuba yazi amaSulumane anenhlanhla wona, ngoba uma ngiwumbhali kusuka osomabhizinisi njengoba uthi uma ungena la ko-Build Right Mfundisi, uzofica incwadi zamaSulumane ibeki, ngisho iQuran uzofika ulithole mahhala. Ngikushayela la ka-Best e-Build Right, hayi wona wodwa nezinye iy'tolo zamaSulumane ukuthi uyangena nje nazi iy'ncwadi zibekiwe, ufika uyithathe uhambe, ngoba umnikazi webhizinisi naye sokhuluma ngayo manje Mwandle leyo. Mase singena endabeni yokunikela, ngoba uyumnikela sengiyajomba kanti asikakafiki lapha. Thabo Sambothi le uhlelo sikhumbule ekuphakameni, umfundisi uJS uMhlongo, usandile umfokamandla, andile umfokadlamini umdidiyeli wohlelo. Singena ke manje esigabeni sesiyashintsha, kuyashintsha ukudla epletini manje. Sengena okunye kudliwe bese kuthiwa ngena o dessert, sengena o ice cream, o custard no jelly. Sesoqeda ke lapho bese siyavalelisa ke sesisuthi ke sesihamba sesehlisile ke ngesehlisa ngakho. Singena endabeni yomnikelo. Kunezinto eziyisekelo zebandla eziyimust. Ubaba mkhulu into yokuqala uNkulunkulu amfundisa yona Mfundisi esesentabazwe, bungakabi khona ngisho noMnazaretha, engakabi ngisho na umweseni, wamfundisa ukuthandaza. Into yokuqala nje le. So ukuthandaza boyesinye seyimiso zaleli bandla nezinto eziwumgogodla ukuthi ukuthandaza. So ukuthandaza ezinye izinto. Uma sencwadi kaGenesis inkosi langa iyakhuluma, ikhulume ithi into yokuqala uNkulunkulu ayifundisa uAdam noEva mabephuma ensimini yase-Edeni ukunikela. Ezinye zezinto lezo bona ukuthi no kodwa ke bese kungasachazwa ke sekukhona manje iminikelo ukuthi makukhulunywa ngomnikelo ikhulunyela ukuxhaphaza abantu. Ukacaza ukuthi umsebenzi womnikelo kahle kahle yini, kunikelelwane, kwenze njani, yini yini umsebenzi womnikelo. Mfokamandla awubingelele. Ngiyabonga ithuba, ngibingelele kuwe Thabo Baba Sambothi nakuwe Mfundisi weNkosi Baba uMhlongo. Amen. Balaleli beNanda FM namaNazaretha umhlaba jikelele. Indaba yomnikelo indaba njobesho nje uThabo ezinye izisekelo noma izimiso zebandla, and isihloko eside esiyibanga njengoba esho nje uThabo ukuthi izihloko zalapha ekhaya awukwazi ukuyiqeda ngemizuzwana. So hlephula la singahlephula khona, sibuye sishiyele futhi elinye iSabatha elilandelayo. Mesibuka incwadi ngenxa yesikhathi kaGenesis 4 muyibuka nje u3 ya verse 5, ikhuluma ngokunikela
okuphuma enhlizweni ngicela nje ukuthi ukungifundele Genesis Thabo Genesis 4 verse 3 Genesis 4 verse 3 kodwa lapha na ile yadu Thabo nje eqeda ukukhuluma ngayo ukuthi wathi uNkulunkulu emebathethelela obaba bethu Adam noEva wase kwaba isifundiso sokuqala kuKayini noAbel. Ake siyifundeke incwadi kaGenesis yesine indimana yesine futhi naye uAbela waletha umnikela kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbela nomnikelo wakhe. Amen. Mfundisi wenkosi ngiyabonga. So siyathola lapho nje basho Thabo nje ifakazela lenkulumo uThabo avule ngayo isihloko somnikelo ukuthi into yokuqala methethelela obaba bethu Adam noEva sifundiso sokuqala kwaba ukunikela. Omunye kwathiwa akalima inhlabathi alethe isivuno sakhe, omunye kwathiwa ngokwemfuyo yakhe akanikele ngayo. And siyathola nawo kwesintu ukuthi kwakukhona izivuno ezazinikela kuthiwa isivuno sokuqala sasiswa kodwa sasiswa kumveli inqangi noma kunomkhubulwana, kodwa lapho sesingena ke emfundisweni yesintu ke lapho siyathola kwakunemnikelo ebabenza ngalezo ikhathi lezo. Uma sesidlula ke kulo ndimana singabheka futhi incwadi kaExodus. Ngisafisa nje ukuthi ngindlule nje kuqale incwadini le kaExodus 25 verse 1 kuya ku2. Le ikhuluma ngokunikela ngenhliziyo evumayo, kodwa khona la ngiyakhona ngoba ngiyezimfundisweni. Exodus 25 verse 1 kuya ku2. Incwadi kaExodus izobe amashumi 25 indimana yakhona yokuqala nesibili. uJehova wayesekhuluma kuMose wathi yisho kubatwana bakaIsrayeli ukuba bangithabathele umnikelo kuba bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma. Ngiyabonga ba. Nayo ke indaba enkulu ngiya la emazwini akhuluma inkosi ilanga uma ubheka incwadi izintshumayelo zenkosi ilanga. Kukhulunywa ngomnikelo ophuma enhlizweni emhlophe noma enhlizweni evumayo. Bese ke ngicela ke ukuvala kodwa ke mhlambe lena ke ake ngiyime kulena mhlambe ngizoyithinta ke uma kwenza isikhathi sivuma. So uma sibheka kwincwadi yezintshumayelo zenkosi ilanga angithi kunama edition awu2, khona ifirst edition nesecond edition. Bengifisa nakhona ukuthi siyesidlule nje ngokusheshsha. Uma ubheka ku-first edition noma sifunde iphi, kodwa zikhona zombili lapha e-studio. Hayi kuyafana uzosho nje ukuthi wena ufunda iphi edition. First edition ku page 5 kuphala 4. Ake sifundeke intshumayelo yomuntu omdala wasezulwini ulanga phuma Scotland abolthale abahangula. Ngakho ke ngiye ngithi abantu abangavilaphi ukunikela, ngoba ukunikela kudlula konke okukhona ekukholweni, ngokuba kusuka kuyinto oyisebenzile ngegazi lakho nangezithukuthuku sakho. Uma ukubekile phambi kaNkulunkulu wakwemukela, akukho umuntu ongakwephuca kona. Futhi njengokuba nihlale nisho, baningi abantu asebafa, abanye bafa ushembe engakabikho, abanye bafa ushembe sekhona, abangazambe bayinaka le ndaba kaShembe, abayebeze kini bathi sisizeni ngokusinikelela ngokuba ngeke sikhululeke lapha. Usho ukuthi ukhona umnikelo abantu abangasekho njengoba esifundela nje umfundisi wenkosi. Ngaqhubeka baba, ngizama nje ukuthi si-highlight ukuthi ukhona umnikelo abantu abangasekho kuleli bandla. Saze safa singanikelelwanga. Ungabovi lapha ukunikela ngenkathi usaphila ubokukhuthalela kakhulu ngoba kuyinto eseduze noNkulunkulu kunezinto eziningi ongase uzenze. Futhi kuyinto enkulu kakhulu uma wazi ukuthi uNkulunkulu uyawemukela umnikelo wakho. Lo Manoa wayebheke ukuthi lo muntu uvela ezulwini ukhulumelani nathi, ngakho ke sizofa. Uthi umfazi cha, singeke sife ngoba uthathile umnikelo wethu.
wasemukela futhi wasibusisa pho singafa kanjani. Ngiye ngithi ke kulabo abanikelayo aboyilandela iminikelo yabo. Umuntu makanikele ngenhliziyo yakhe emhlophe. Ningawulahli, ningawujikijeli umnikelo wenu ngokuba kusuka kungumphefumulo wakho negazi lakho. Uma kungavumi ukunikela akukho cala. Ungagcini nje icala ngokunikela. Hey, mfundisi wenkosi, amazwi asezulwini. Yabona isifundo nje kulamazwi. Sihamba sabalale kuthiwa ukunikela ngaphezulu. Ithi inkosi sekuphamela ukunikela ngaphezulu kwakho konke ongasukwenza ekukholweni. Ibisithi futhi okukhulu kakhulu ukuthi umnikelo wakho wamukelekile yini. Uyayibona indaba. Ibisithi futhi uphuma enhlizweni enjani. Ebesithi akekho phoqiwe ukuthi anikele. Okubalekile ukuthi unikela ngenhliziyo emhlophe. Ngicela baba uqhubeke ukhona kuyo futhi incwadi le ndawo le cathi paragraph page 6 paragraph 5 paragraph 5 ake siqale ke kukhona abanye banikela kanti banikelela ezigebengwini umnikelo wabungezi lapha ekhaya ekuphakameni uphelele endleleni ungayi uNkulunkulu kunengozi ke lapho esingazi ukuthi singayilapha kanjani. Ningayikhohlwa indaba eyakhulunywa uDimba ngonyaka odlule. uDimba ke ngiyaxolisa baba. uDimba umholi owayemholi weZayoni omkhulu kakhulu wayefundile. Ngiyakhumbula sake saphatheka kabi. Inkosi la ngaye imkhonzile kakhulu. Yafike yamupha imoto yamupha phinje ngenduku. Sasikhona ngisathi ku60 bani yamupha imoto ngoba wayegijima kwakuyena owayelela ukuthi amaNazaretha aregister kuhulumeni kanye neZayoni wegijima leyo ndlela inkosi yabo uthi uhamba ngani uthi hamba ngeenyawo yayisikhipha imoto yakhe kimniki angisale sengiqhubeka ngikhuluma ngoDimba ngikhuluma ngokunikela siyabonga umfundisi inkosi ningayikhohlwa indaba eyakhulunywa uDimba ngonyaka odlule khona lapha ekuphakameni uDimba uthe yathi inkosi batabami ngibone inja emnyama ngibone ninikela ngase ngibona inja emnyama ifika idla iminikelo yenu angazi ke noma inja yayidla yonke iminikelo noma yayikhetha yadla eminye yangayidla. Mfundisi wenkosi amazwi amakhulu lawo siyathola la ukuthi iminikelo inhlobo ubaba ukwayithinta indaba esifungo ukuthi khona neminikelo yesifungo isifungo sika 14 sika 23 sika 25 kuneminikelo futhi ezicelo kuleli bandla kube neminikelo yebandla kuneminikelo futhi yezipho umulala nje umuqhuba le mfundiso noma le ntshumayelo yenkosi uyathola ukuthi kwakunikele neminikelo yezipho inkosi babusisa abantu abayilethile iminikelo yezipho kodwa ayingakiyeki ukuthi niboyilandela ake ngikhulume umnikelo wezipho ake sikhuze siyakhuza ngelinye ilanga kwafika ibandla laseGoli lehlale idilayo ngihleli kusona lo ngihleli nje zayingakabi iningi babe phethe sona mebaqhamuka kumdedele beshaya igubhu beshaya imbungu beshaya yonke into yiSabatha mokuphuma inkonzo nje bazonikela ngizothi mangiqeda le ndaba bese ngifunda incwadi kaMateyu 6 phela bese ngiyaqeda Mateyu 6 qale kuqaleni ethi inkosi ilanga mithumela abantu ithi ngicela nihambe niyobuza ukuthi ubani osekhiphele umgidi bahamba abantu bafike babuze inkosi iyabuza ukuthi nje wakhala igubhu ukukhala amacilongo ukukhala yonke into ubani osekhiphele leyo mgidi ibandla lingena nje kunikela iSabatha uphuma iSabatha ingena nje kukhale into yokuqala kwaqala ukwenzeka ake bafike bachazeke kulothunyiwe cha ithina silethe umnikelo enkosini abantu baseGoli hambani noyitshela inkosi ababuza ukuthi sasonile yini base beyichaza cha abantu benkosi bazonikela enkosini ithi inkosi hambani nibabuze ukuthi kambe umakoti mezongena emzini ungena elilizela yini noma kuhalalisa laba alethe umbondo kubona
bafike babuze ithi inkosi asobuza ukuthi kambe umakoti imeze ezimzini eletha umbondo ukikiza yena noma kikiza abangaphakathi ababanga besaphendula yayisithi inkosi mebebuye yathi buyelani kubona nibatshela ukuthi isipho sabo saliwe eke sifunde incwadi Matthew 6 sekwandile sina sishayela namaflag kushintshwe ngisilokhuze ke sifunde 6 indaba kaNkuluNkulu uShembe wayikhuluma lento ukuthi asingashayi imbungu kungabizwe imgidi esigubhu necilongo kukhala ngoba kuphuma umgidi ingilozi zomgidi ziyaphuma konzo ngokwayo sike samiswa sisekamu nakho sisekamu kodwa ngisakhuluma kuyona angaphuma sasisekamu ekamelisha leli ngapheshe lingakaphinda ngene esitolo kaphinda elingale ngapheshe komgwaqo sasizama ukuthi ukugida kube into yethu emnandi kube yona into esijabulisayo sasinomfo kakhoza ngasekho emhlabeni umphefumulo wakhe uphumule ngokuthula sasigida lapho sasesishaya imbungu sathi sibona kwaqhamuka intombazana izothi obani laba abagidayo lapho saxolelwa kodwa thina hayi baba abafana badumisa uNkulunkulu nje bazama ukuhlangana ngomgidi ukuthi balungise indaba yokuthi kungabi khona into abayithandayo ngaphandle komgidi yayisithi inkosi batshethi kuhle kodwa abangashaya isigubhu nembungu kungamenyeziwe ukuthi ayiphume imgidi ngoba ingilozi zomgidi zizophuma zifike ifuna ukubona ukuthi ubani umemeze imgidi ziyafika likhi igama lobani uzobusisa futhi uzobusisa ubani lomgidi hey asifundele incwadi kepha qaphelani ningeze ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo futhi ningabi nawo umvuzo kuyihlo sezulwini ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni amasinagogeni kamathempeli nendawana kuthiwa abazenzisi emathempeleni babhala amaflegi babhala ukuthi ibona engathi bazonikelela kumuntu ongakwazi ukufunda kanti bazonikela kumuntu ofunda inhliziyo ungakaphumi ngisho ekhaya nanothi umnikelo uhlobolo nje bade sizitshumelo kaNkosi ilanga odliwe izinja ake siqhubeke sifunde ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemgwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu ngiqinisile ngithi kini sebewamukelile umvuzo wabo kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene njengoba manje sekumdlalo nje thina senze simemezele yes competition ngabe sithatha izinto zangaphandle siyifaka esontweni ewe akusewona kumnikela sekumdlalo sekuyitayela imali yona kudlalwa ngemali asingasho ukuthi umnikela sekuyadlalwa kudlalwa nje ngemali biyoza ngemali manje ngiyabonga uma siubheka ebucayi eke ngiyibuye kakhulu le yentshumayelo yenkosi ngangayizwa umfundisi wenkosi ichazwe inkosi ilanga ukuthi le kadimba wafika ngesikhathi babefundisa ohlange abanye befunda khona uthi inkosi emva kwenkonzo yeSabatha uthi abantu babengabaningi mhlawumbe babe u20 yebo baba ithe inkosi siqedwe wenze leyo nkonzo yeSabatha sithi abeza bafisa ukunikela ithi kwasuka amantombazana amabili afike azonikela enkosini umqalo wendlela athe mefike ezonikela kuthiwa ayithi meyibeka iminikelo kwaxoxa ubaba uDimba umfundisi ade ekhuluma ngaye okubhalwe ngaye kule ntshumayelo uthi wayibona lento ekhona uthi baxeke ukuthi hawu lemnikelo bayibona ichilizeka kodwa futhi kunesandla sichilizayo kodwa futhi emva lokho inyamalala iminikelo isithi inkosi hawu bantu abami iminikelo niyibeka lana iphi athi manje akekho wazi ithi inkosi uqhamuka igovu lenja emnyama la ithi Sabatha yanikela intombazane ihinja
ithi iSabatha iyanikela intombazane idlije. Siyabuza inkosi esikuphambene ukuthi bantu abami nihambe kanjani. Ithi inkosi ke misiyichaza le ndaba. Ithi omunye wenza ongenziwa le mali wayithola ngomzimba wakhe. Kusho inkosi esikuphambene. Omunye ke azi yathini. Bese kufika lencwadi umfundisi wenkosi nawe Thabo nabalaleli benanda. Le ebengithi ngizoyigodla ikhambe ngiqhabe nayigcine uDeuteronomy 23 verse 18. Engibona ngathi cishe ihambisana le ndaba ukuthi indaba yomnikelo ihamba ibanga elide ukuthi siuthole kanjani umnikelo. Deuteronomy 23 verse 18. Ungayingenisi inkokhelo yesifebe nemali yenja endlini kaJehova uNkulunkulu wakho ukugcwalisa isithembiso kokubili kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Amen baba ngiyabonga. So indaba sinama taverns amaNazaretha sikwazi ukuthatha imali ngapha engahlambulukile kodwa siyilethe ezumnikelo. Kuyavela kanti inja ayifuywa nje hayi asiyeke. Qhubeka. Bese kufika isihlabelelo ezihlabelweni zamaNazaretha u214 verse 5. Sithi zibike wena kuye lapho kukhulunywa ngomkhulu wethu thina njalo kadingane. Sithi ithi verse 5 zibike wena kuye wena njalo kadingane nosenza khona umkhulu ufikile umkhulu usefikile wemazulu sesimzwile. Ayindaba ukunikela bekuyilapho nje ebengifisa ukuthi ke ngithinte khona ngendaba yokunikela ukuthi yona into ebucayi kodwa futhi njobisho inkosi kuphambili ithi siyayilandela ayikho kudlula kona ekholweni siyayilandela yini iminikelo ethi mesiyenza. Khona indaba engangihleka ixoxwenye indoda ithi ayiseduze. Ngiyacabanga ukuthi lo muntu waba nenhlanhla noma waba neshwa ngazi engathi kuyanikelwa njoba kuyayiguqweka makiwe enkosini kulandelwane kuthiwa ithe inkosi mayisizofika kule ndoda yayisithi ke inkosi babusisa abanikeleli thwa memeza kakhulu endoda hawu wasinda usheleni wami indaba manje ngiyacabanga ukuthi le ndoda yayivele inhliziyo ingavumi iubambe ngenhliziyo lokunikela kodwa ngathi ngavela khathale ngakafiki mina yavele yabonga le wathi uNkulunkulu angimukele umnikelo ongcolile ukuthi wale ndoda yathi misi behamba inkosi mithi bonke abanikelela inkosi bathi hawu kanenhlanhla wasinda umnikelo wami. Le tata sikhuluma ngayo ukuthi umuntu uthehleli la ebecabanga umcimbi kufanele aye kuwona akasekho inhliziyo vela kekho nje la awazi ukuthi ubeyapi ngoba vela ke uhambise nje ukuthi abonwe abantu ukuthi bengikho esabatheni wandisa inamba ethempelini kanti vela akekho lento edingekalayo ngaphakathi ethempeleni inhliziyo yakho ayikho khona isidumbu esothathwa inhlabathi inhliziyo yona esiyisebenzelayo eyisihlalo sikaNkulunkulu nje siyamhlawumbe nomadokodo abalindele abantu abalindele abantu ngeSabatha ezabo khuluma ngamadokodo singena amadokodo yini mfundisi ikade ngisathi ngidlula kule ndaba ngithi amaSulumane ayisizwe esinenhlanhla ngoba aphi ukuhlakanipha le ndaba yomnikelo ayazi kahle kukhona umnikelo kade ngisakhuluma ngezitolo ngase ngiyayibanga ngithi mawungena ezitolo zawo kulabo ababhali abanikazi bezitolo ngoba bayasebenza abanaso isikhathi sokushumayela bathenga incwadi lezi ezibhalwe ngenkolo yabo bese nakwadokotela ungene sejari ungene sejari kuneshalofana encane noma sibekwe la ku coffee table etafuleni lelala kunokuthi kubekwe izimbali nani ufica incwadi idlalile hayi uthi usalinda udokotela ushatho ubufunda hayi uzothi mayifunda athi hayi no uyayithanda athi hayi take it yabo ayidayisi ngoba udokotela uyithengile zabaningi wayeseyibeka la wayesenzela ukuthi njoba uyanikela nayo uyanikela udokotela unikela ngokudlulisa izwi kaNkulunkulu kubantu bonke uyanikela umnikazi wesitolo uyanikela umnikazi wesupermarket uyanikela umnikazi wehardware bayanikela nje labantu bonke uma mhlambe wenza inkonzo zama DVD
bazofike bawathenge. Awuloko uphuma wena uthi ngisayodayisa uzofika awathenge akunikeza imali athathe anikeza abantu mahala uyanikela ile ingakho ngithi thina asiphiwanga lokho ukuthi sibone ikhono elithile kumuntu elingasiza umsebenzi kaNkulunkulu thina ke sinemali angisho thina sila istudio thina sinamali sengisho kulabo abanemali abacapho nakusala kunoma capho nakusala kuleli bandla uyababona banamakhosikazi nga4 nga5 nemizi futhi ayiciciyelwe neemoto ahamba ngazo amakhosikazi ayiciciyelwe yinye futhi zinga2 zinga3 ubone uthi so bakhona abantu abaphiwe lokho kodwa angaze ngambona umuntu ophiwe ukubona ukuthi mnyando uyibhalile lezi incwadi zakho uma ngase ngithathe ezi100 unganginika ngamalini I translate futhi yes athi mhlambe mangase uthola umuntu ongayitranslate angabiza malini mina ngizokunikeza ngizomkhokhela lo muntu ngiyalithanda leli ivangeli uyanikela ukuthi nezinye izizwe zilizwe ungatranslate kukhona ulimi la eAfrika olukhulunywa ngaphezulu kwazo zonke izilimi zala eAfrika iSwahili mangase lento siyithathe sifuna umuntu ozotranslate ngeSwahili indaba kaShembe bese simkhokhela ngoba ngathi sinenkinga ungafuni ukuyisa imali asifuni ukukhokha yabo asifuni futhi nokushumela asifuni ukushumela asifuni ukukhokha local asisabala uyazi ivangeli lasuke landa mfundisi ilele limbi ukuthi yonke into ngenzela abakithi ayikho into esenzela uNkulunkulu hayi phela yasibopha ingakho singasayi phambili ngoba ayikho into esenzela uNkulunkulu yonke into senzela abakithi inkinga ukuthi bona mebehambe emhlabeni bafuna ukubona uNkulunkulu bafuna ukunikelelwa futhi uma senza into senzela uNkulunkulu ngokwenza kwethu uzobakhumbula ngikhumbula ihlobo nabazali bami bahambile kulendlela eshone kufeni bese kuthiwa bakhumbule wena Nkosi sinikela ukuze kuthiwa bakhumbule wena Nkosi okhokho badlulile emhlabeni bese bumnyameni uma sinikelela ukukhumbula bona yabakhanyisela asinikeli kubona sinikela uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ngokunikela kwethu akhumbule bona mfundisi ukhuluma indaba enkulu kunomshumayeli sasisebenza lapha ebuhleni usifica nje busy lalingakakhiwa neParliament kwakusakhiwa indlu lenkulu le enye enkulu lapha ya usiyasimisa kancane lenhlathuthi ngangisemfishane impela zama usethi kukhona into engicela ukisho la kulento ngiyakulento okunikela ukuthi thina sazi ukuthi ukunikela ukuthatha imali uyifaka embengeni kona kunikela kuphela ke lokho noma ngithengela ubaba isudi noma ngimthengela imoto noma uthi inhlathuthi wanginikeza lo wamshumo lo wakhuluma into 1 minute kodwa eyangikhulisa yaphinde futhi yangenza ngiunderstand indaba yemnikelo hayi sabeka amapiki phansi uyabona amatsheke ngale mangakanani yamatshe uthi lento eniyenzayo nazi ukuthi iwumnikelo omkhulu umnikelo wethukuthukhu wamandla akho umnikelo awuchazi ukuthi imali njengoba nje kukhona umnikelo wemali owaliwayo njoba ukadesha umandla ethi khona udimba wawo babona umnikelo udliwa yigofu so kukhona umnikelo wena ungazi ukuthi unemali lokubuka abantu behambisa uzube buhlungu ngaphakathi ukuthi obani banikela ngo10,000 obani banikela ngo20,000 uzuhambe yokwakha isikweletu na ngoba ufuna ukufica laba bantu kanti udayisa idakamizwa kanti udayisa umzimba kanti awazi wena ukuthi le mali ayikhipha kalula mhlawumbe inkabi mhlawumbe uyintshontshile futhi kuyekho kunemali ekhwabaniswa la manje ezweni kuthiwa kukhwabaniswa imali kuma department athile ukhwabanisile lapha ya wasefika lapha sisibo unikele nje vele wathi 50,000 akazange usebenze ukhwabanisile
khona abakhalayo khona abantu abangeke bahole ngoba ukhwabanisa imali wasezonikela ngaso so usethi kumshumayeli lokhu ngoba kunjengokusebenza ethempelini mfundisi indaba kamhla ka1 nomhla ka7 yebo asikazithi ukuthi abantu abakhumbula ukuthi umhla ka1 awenzi umsebenzi wakho uyahamba uyosebenza umsebenzi wakho noma ngakuthiwa i-hour elilodwa ongenani ufika usebenze ethempelini ngomhla ka7 inyanga zonke izinsuku ezimbili unikela ngazo kuJehova nazo umhla ka1 umhla ka7 hayi wavela khulumisa walomshumayele ngimthiwa washanje into engaqaqikisha iminute kodwa wayithi manje ukhuluma leyo ukuthi kunjengokunikela ethempelini lento kamhla ka1 nomhla ka7 uthi noma ngathi uwedwa ngoba phela abanye abantu bayasebenza basuke bengekho mhlawumbe phakathi nezinsuku noma ngathi uwedwa ufika usebenze kahle ethempelini ithempeli lihlale lingenalo ukhula licakiwe noma kufika abasezulwini bahlale befika nje awuhle la awu kuclean la awu asifici kunamangcolo ezini kwenza bani yini ubani lo akuze kuthiwa hayi umfoka amandla lo ohlale lokho uNkulunkulu uyabuza kubuza nabasezulwini manje babuza kulezi ingilosi eziloko eyifika lapho uthi la uyathembela ihlale liclean ubani lo clean bese kuyashiya kuthiwa umfoka sibani ba kuthiwa bapha bakubo hayi inkosi abekho basodakeni kuthiwa balandeni ngalo mnikelo owenza ethempelini unikela ngezithukuthuku zakho wenza ukuthi ingilosi zikwazi angithi njengoba ucleanele wenzela ukuthi noNkulunkulu angaduba ukuza la ngoba kuclean nabafikayo abafikayo abasezulwini abantu benyama abafikayo bayabona kuhle la yabo utshani buhle mangawutshani mangayindlu kupholishiwe kucleaniwe kuhle yabo kunobunono uthi bese beyalandwa beyakhishwa kuthiwa hawu kubonakala imfundisi ukuthi uthi nomthanda ufundisa kahle indodana nendodakazi yakho bafundisa kahle lapha nakho kubonakala imisebenzi la pho labantu yini le abafaka esihogweni ngeke bakhipheni lemisebenzi uyabona sakhuluma kanjalo ngiye ngadabuka khona ikhehla lilapha kwasi ngeke ngisho ukuthi liyalenzani maphi kodwa ngichaza indaba ngoba ukuze abantu ngoba ngcono mebezwa leli khehla bulibone njalo sihlalele emgwaqweni sixoxela indaba kaNkuluNkulu nenye insizwa leli khehla ethempeleni lifike leclean njalo lase liba nephutha angathi balikhipha ethempeleni ngelinye ilanga ngadabuka ngibona lidlule egroundini lihambe lisawutshana eduze kwasethempeleni likhumbula umsebenzi ngase ukuthi ingilozi zasethempeleni iyabuka ukuthi akusenziwa lo msebenzi kade akekho likhishiwe kodwa akekho vala isikhaya uyazi kwenile akekho kwabalikhiphayo sebekhohla ukuthi lo muntu noma engamubi kodwa khona umsebenzi awenzela uNkulunkulu omuhle selenile ithempeli ngimbona uhambe egroundini ngaphakathi ithempeli seduze uhambe eshaya utshani ububa ngaphesheya ithempeli kwadabukelwa yimina ngathi mina uNkulunkulu ngathi ngabe uyambona lo baba ukuthi njengamanje ukhumbule ekhaya eJerusalem inhliziyo ilapha phakathi uNkulunkulu kodwa ukhishiwe abantu kodwa inhliziyo uNkulunkulu uyena ke lo muntu ofana nalo abababili ababebethelwe esiphambanweni babonile lo omunye wone ngezandla kuphela inhliziyo yayingonile wawele ephutheni bakhona abantu ofika ubajaje wena njengoba uzakukhona incwadi yabaseKorinte 16 ithi akungabikho noyedwa umdelelayo ngoba sengimbizile mina uza kimi ngiyabe nisamdelela mfundisi khona indawo nami ethi ngizodlula kuyona kulento yomnikelo la kwincwadi iMan of Heaven kodwa isikhathi asavuma ngicela sivalelise mfundisi siqale ngawo ake ngivalelise ngokuthi siyabonga kakhulu uNkulunkulu wasekuphakameni sicela konke sikukhulumayo kube okwakhe kungabi khona okwethu makungene kahle endlizweni zabantu kubakhe inamba ke ngitholakala yona 060 61 31 515 060
61 31 515. Inkosi yomsa inibusise. Siyobonana ngesonto elizayo uma uNkulunkulu wasekuphakameni evuma. Amen. Amen. Fokamandla. Nami ngibonga ithuba ngivalelise nami ngithi iSabatha elihle kubo bonke abantu balelizwe amaNazaretha nabangewona amaNazaretha ngithi inkosi inibusise benosuku oluhle. Amen. Mfundisi sekhona ukusalila inamba yakwami. Ngishilo ngithe 060 61 31 515. Hayi siyabonga. Uthabo Sambothi leyo hlelo sikhumbule isiphakameni njalo ngamaSabatha 4 to 6. Inamba yami ikithi 076 054 3833 076 054 3833. Inkosi yomusa mayivuma nange esabatha elizayo futhi siyophinde sibonane sisho sithi sikhumbule kuphakameni.